Predugo smo čekali, predugo smo ćutali. Nasilju i zlu moramo da stanemo na put. Da bismo u tome uspeli, mi moramo da se promenimo. Naše društvo mora da se promeni. To nije lako, ali u ponedeljak smo pokazali da mi to možemo i da nemamo više vremena za čekanje. Оставка од дел од министрите, од првиот човек на тајната служба, смена на раководството на јавниот сервис и на регулаторното тело, одземање на концесијата на телевизиите кои емитуваат насилство, се само дел од барањата на опозицијата и на граѓаните кои во огромен број се собраа на протест против сите видови насилство. Dakle, ja očekujem da se ovi protesti završe smenom jednog zločinačkog režima, pre svega Aleksandra Vučića, i mislim da je to trenutak da građani Srbije kažu da je svemu dosta, da ovo ishodište zla sa Andrićevog venca, da ona fabrika mržnje Pink boje u Šimanovcima, da ona produkcija mržnje na Dedinju zvana Pink konačno prestanu da emituju zlo na nacionalnim frekvencijama. Očekujem da građani Srbije istraju u svojim opravdanim zahtevima i da zajedno sa nama konačno povedemo Srbiju ka jednom normalnom, uređenom, civilizovanom društvu. Nezakonito je biti predsednik stranke i predsednik države. Nezakonito je biti predsednik najveće političke stranke i ne osjećati odgovornost sprem ove dece i dečijih grobova. Nezakonito je imati nacionalni stadion koji košta 500 miliona evra, koji planira da se gradi, a nemati novac za oporavak ove dece. Nezakonito je da se iz Kolubare ukrade, iz EPS-a ukrade 1,5 milijardu evra godišnje, a da Srbija ima listu čekanja za operaciju kukova, za operaciju srca. To je nezakonito, a zakonito i ustavno je pobuniti se u ostvarenju svojih prava. Дел од граѓаните вработени во јавната администрација се плашеа да говорат пред камерите, но тоа не е случај со наставниците. Uplašeni su i roditelji i mi nastavnici pokušavamo da im nekako prenesemo, da ne širimo paniku, pošto nismo direktno u toj školi bili, ali osjeća se. Znači, osjeća se strah i uopšte na ulicama i nasilje i mnogo onih koji trpe na nasilje, a ćuti se. Ako smo normalni, trebalo bi da počne da on razmišlja o tome da da ostavku sa kompletnom garniturom. Jer ovo što se dešava kod nas, ovo je došlo do kraja. Molim da oprezno izađemo na Gazelu. Prvo pozivam narodne poslanike. Mi imamo imunitet, naša je obaveza prvi da stupimo na Gazelu. Molim narodne poslanike da dođu do kamiona kako bismo prvi izašli na put da niko ne snosi konsekvenci drugih. Огромен број граѓани дошета до Газела, до автопатот, каде во моментот блокираат, има по некој нервозен возач кој се нашол овде, иако беше протестот на големо најавен неколку денови однапред, но сепак може да се забележат и оние кои имаат намера да протестираат, но тоа не ја спречи оваа огромна маса луѓе зад мене да дошета овде до автопатот. Odlazi, Vučiću, odlazi, Vučiću, odlazi, Vučiću, odlazi, Vučiću, odlazi, Vučiću. Речиси половина месеца по страшниот масакар кој се случи овде во основното училиште Владислав Рибникар, се уште може да се видат на земја оставени
свеќиња и свеќи кои неколку денови по масакрот жителите на Белград дојдоа овде да ги запалат и да одадат почит на жртвите. По тој страшен масакр се случија уште неколку немили настани или така наречените копикет настани, односно убиства, што се однесува до училиштето. Зад мене наставата веќе е почната, учениците се вратени на настава, единствено што оние две училници каде што е пукано се затворени и запечатени со полициска лента и тоа се единствените две празни училници во школото зад мене. Родителите кои овде ги видов, кои ги оставија своите деца, беа премногу потресени и не сакаа да зборуваат пред камера, но неофицијално велат, зад камерите велат дека навистина ќе им биде тешко на нивните деца да се справат со повторното доаѓање во исто во ова училиште од каде што имаат навистина страшни трауми по сето она кое што се случи. Директорката на училиштето и понатаму е недостапна за медиумите, а училиштето е под полициско обезбедување и никој надвор од вработените или родителите не може да влезе внатре во училиштето. Ја прашавме експертската јавност како понатаму. Mnogo toga treba da se uradi, mnogo toga je urađeno. Ono što je dobro jeste da smo prvo dobili šok terapiju, dakle, a to je promena, odnosno predlog promene krivičnog zakona. Ja podržavam to što će doći do pooštrenja zakona koje se tiče, dakle, oružja. Oružje neće moći u naredne 2 godine da dozvola za oružje da se dobije, stavljanje moratorijum, zatim biće pooštrene kazne za one koji imaju ilegalno oružje. Vidimo da i predaje ilegalnog oružja dobro ide, jer Srbija je zaista bila na samom vrhu Evrope po broju oružja i ilegalnog oružja. I naravno ono što je jako bitno jeste da se kontroliše kako se to oružje čuva. Dakle, mi moramo da imamo jednu kulturu, bezbednosnu kulturu, koja, moram da vam kažem, jako nedostaje i u Srbiji, rekla bih i u čitavom našem regionu. Dakle, to su neke prve mere koje su preduzete, koje su, da kažem, onako šok terapija. Ali ono što mora da se radi i što mora da bude dugoročno, mora da bude prevencija. Ja kao profesor, znate, uvek mnogo više polažem u prevenciju nego u sankciju, jer prevencija je dugoročnija i daje mnogo bolje rezultate. Prvo, mi moramo da se pobrinemo o mentalnom zdravlju naše nacije koje je u vrlo lošem stanju. O tome nam govori i stanje naše dece i mladih, jer su upravo počinioci ovih brutalnih zločina bili jedan mladić i jedno dete. Zato moramo da mnogo radimo na suzbijanju nasilja u školama. Moramo da tražimo i pomoć nekih zemalja koje su se srele sa tim, a koje su imale uspeha. Naprimjer, skandinavske zemlje su dosta uspešne u tome. Norveška ima program koji je napravio Dan Olweus, kada je reč o prevenciji vršnjačkog nasilja još od 90. godina. Dakle, Dan Olweus je napravio jedan izuzetan program, pa i to bi mogli da iskoristimo. Zatim treba neke stvari koje su bile formalne sprovesti u praksu, a to je da suzbijemo nasilje, međuvršnjačko nasilje u školama, koje je zaista veliko. Ja ću vam reći podatke koje imamo prema poslednjim istraživanjima iz srednjih škola iz Srbije. 30% dece trpi neku vrstu nasilja, dakle oni su žrtve, a siledžije su 12%. Dakle, jedan siledžija zlostavlja nekoliko dece u isto vreme. I tu moramo da radimo i jako je bitno da edukujemo u školama sve ljude, da znaju šta je nasilje, da prijave nasilje i da damo podršku žrtvama, što nije bilo do sada, to moram da kažem pravilo. I naravno, iznad svega, znate, mi moramo da menjamo naš moralno-vrednostni sistem koji je posrnuo od 90. godina 20. veka gde je nasilje postala normalizacija. A naravno, ja sam neko ko se zalaže za ukidanje neadekvatnog, kontaminirajućeg nasilnog sadržaja na televiziji, pogotovo na nacionalnim frekvencijama, dakle eliminacija reality show programa, jer ih smatram jako toksičnim po mentalno zdravlje naše nacije i naše dece. Ali vidimo da ima copycat slučaje kad ljudi nemaju, kad deca ili mladih nemaju oružje, onda nemaju vatreno oružje, onda posuđu nečemu drugo kao sekira, nož. Kako da to spreči? Dobro ste primetili, ako zabranimo oružje, onaj koji je rešen da učini neko krivično delo i ako je nošen mržnjom, on će naći i načina. Daću primer
sa teroristima koji kada nisu mogli da dođu recimo do oružja, koristili su hladno oružje, odnosno sekire, a vremenom, setite se, počeli su da koriste kao sredstvo izvršenja krivičnih dela kamione i automobile. Dakle, to je vrh ledenog brega. Ne treba samo zabraniti oružje ili ga ograničiti, već moramo da eliminišemo loš sistem vrednosti i da što više moguće eliminišemo nasilje iz medijskog sadržaja, svakodnevnog života, iz političkog narativa takođe. Najbolje da osluškujemo decu i ja ću sada citirati ono što su rekli učenici Beogradske gimnazije koji su verovatno ste u toku napravili plan i predlog mera koje oni kao đaci predlažu da se vrate u društvo jer nama je potrebna neka promena. Potrebno nam je ono dugme za reset, što kažem, jer očigledno neke stvari moraju da se promene. Jedna od mera koje su ti đaci, pametni naši đaci i deca rekli, jeste da se vrate određena ovlašćenja i autoritet i ugled profesorima. A vi ne možete da očekujete autoritet od profesora ako deca imaju sva prava, i ja se uvek zalažem za dečija prava, ali znate, deca moraju da imaju neku granicu. Deca moraju da imaju određenu odgovornost i određene obaveze. Da znaju da postoji i ponašanje koje nije dozvoljeno. A ne da deca rade šta god žele, pogotovo ona deca, znate, koje su problematična, jer u školi imate tu nasilnu decu i sad imate jedan paradoks. Da nasilno dete ostaje u školi, teroriše drugu decu, jer mu sistem ne može ništa, a da dobro dete koje je zlostavljeno mora da ide u drugu školu ili u drugu učionicu, odnosno odeljenje. To nije dobro. Dakle, mi moramo da vratimo ugled profesorima. Profesor mora da ima određena prava. Naravno, tu je potrebna podrška roditelja. I samim tim, dakle, jedna reforma u tom, da kažemo, i obrazovnom sistemu. Dakle, svi moramo da vidimo gde smo pogrešili. To bi bilo najpoštenije prema našoj deci. Kako da sprečimo taj copycat efekat koji se dešava jako brzo nakon prvima, sad ako mogu tako da kažem? To vam je odlično pitanje. Nisam sigurna da postoji apsolutna zaštita i apsolutna bezbednost, zato što tako velike tragedije ne mogu da prođu neopažene. Najbolje bi bilo kada se one ne bi eksponirale toliko medijski, ili kažem upravo zbog strahote koja se desila, mediji to prate. Sad ja tu zaista vidim veliku ulogu medija kada je reč o prevenciji, a i širenju tog problema. Jer znate, postoji nešto što se zove Wertherov efekat. Ako mediji na jedan loš način senzacionalistički izveštavaju o tome, oni mogu doprineti širenju panike i stvoriti antiheroja od ovih ubica. Međutim, postoji jedan pozitivan, da ne bude sve ono da kritikujemo medije, postoji jedan pozitivan uticaj medija, a to se zove Papagenov efekat. A to je da se više fokusiramo, kao što vi mene pitate, kako da rešimo problem, kako da pomognemo, da damo podršku, da se neki pametni ljudi pojave u javnosti, da kažu jeste, ovo je tragedija, ali idemo dalje, uradit ćemo to i to. Dakle, da gledamo na jedan pozitivni način i tu može biti jedna vrlo pozitivna uloga medija. A sa druge strane, da se to ne bi ponavljalo, naravno, podrazumeva zaista jedan snažan rad bezbednosno-obaveštenog sektora koji mora da prati sve i u Srbiji zaista vidim da su bili angažovani 1000% kako bi sprečili eventualno nove napade. Пострашниот масакар кој се случи во основното училиште Владислав Рибникар, копикет или имитаторството на голема врата е влезено во Србија. Граѓаните заедно со опозицијата петочки, секој петок одат на мирни маршеви, како што најавија. Ниту обидите на власта да ги поремети овие настани и да ги окарактеризира како насилни, не успеа. Испратија неколку возила на брза помош, но на собраните граѓани, кои ги имаше во огромен број, многу честно и мирно ги пропуштија амбулантните возила. Pomenite se hitna pomoć, molim vas! Dajmo vi kakva će hitna pomoć, kako neće kad hitna pomoć. Во меѓувреме, премиерката Ана Брнабиќ ги исмева овие граѓани, објавувајќи монтажи, фотографии од монтажи на своите социјални мрежи. Председателот Александар Вучиќ најавува голем контрамитинг, а опозицијата веќе испрати апел до обвинителството со кое го подсетува дека притисокот врз граѓаните да се приклучат на овој антимитинг е кривично дело. Трилинг во Белград,
Kristina Atovska. Ostavke, 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 ostavke!